جیکران انچه تیوی ایوار باش ایوارا خوش تماشاوارین هجا از گلستان قربان به برنامه چما ایرو هم دی سال پیش بری و نه به میوان خوره و روزه و خو امی شروع بکن و نزانم پی باجوی آشتی گیشتی اصلا که قریتیک و چاو گو همو سیاست هم بویژن لانقره و لسر چارچوب قانون کو ده پایین به پارلمانتویه ده بیشتر اف چارچوب قانون جو 15 ماده هم پکته و ای به پارلمانتوی گلو ده اف قانون کو ته آماده کردن و چاو لری به پارلمانتوی ریا وگره جبو سیاستمداران کرد یل سرگونیه و بکه یانا اف قانون دنا خود چه ده حوینه جبو سیاستمداران کرد کود بیشتر ریا وگره و بکه آنها امی به فرش رو و بکن لید بیشتر دم کنیزی که ای به پارلمانتوی اما به هرم نام میوان خودش رو بکن اف چارچوب قانون دنا خود چه ده حوینه سیاستمداران کرد لسر چه ده فکرن آرمانجا و چارچوب قانونی چیه کو دمک نزدیک ای به پارلمانتوی و احتمال کو دمک نزدیک به ارکرین و در باس به بج پارلمانتوی ام به هر به میوان خود بهش رو بکن پرسو گشتانی کو پیکاتیج ام به هر بین روزه واخو کی میوان من و هفته برز متامین اکتر امیرود سه به هرنس پاس جواتناوه برز الفاترونی امیرود سه به هرنس پاس جواتن و بخیر هاتن هر وها پارلمانتر HDP یه بره برز فرهاد انجوجی بواری آنلاینی به مریه برز انجو مرحبا و بخیراتن سر اکران نیوشه تیویه خیلی دار بساب سپاس این سلام برز سرسریم زور سپاس وکی مگو ام برز اکتر دست بکن جبر کو افتش کو نهام شروع بکن بهتر دوباره قانونی ده تشتكو علاقه دارد يعني بهتر سر وقتن اتخوازم بجوه دست بکن جبر کو احتمال دنوا هفته بده اف چارچوب قانون کو ام بروجان به مهانم شروع بکن نیرلی خام بپار بکن به پارلمانتوی ترکیه و وزیر داده کو اف چارچوب قانون و 15 خالام پک به گلو اف 15 خال ودنا خودش چه بحوینه تایبتی هنکس دبیشن و ریا وگره جبو سیاستمداران کرد یمکی به برز فراتنجو لدرون لسرگونینه و جوی روشه هاتن دارزاندن ریا وگرش بوام و بکه احتمال کو بیاوه چارچوب قانونی ده اف مجار هبه و ریا وگرش جبو سیاستمداران کرد ایل اروپای کو بالسالان لسرگونینه و بکه درب چکیو سادن هم چه بیشتر سوی رود بکه اف چارچوب قانون مدروین درخه یا ممکنه تشتكي وصفة شرطية ناي قلتني يعني مكازون دو قلت إني كاشكن سرد بيجي مكازون كانوا هركي فكرة خد بيجي جازي أم بيجي كي تشتكي دباكي على الدستلادارية على مخالفة تشتكي وعمده بك برا يشتري باربد يعني جي شو بيجي شافا مني باربد كي جو قلبي بحسه بيجي كي بس لعبة مثلا كي أو هذا أماتنا ما داوية ما ترمه parlamento vere götüne demek ki karar ki bizim tebejin ma tabak ediş parlamento xabta veya problem ki bizatı ne karıvejib ki ama mesele ne var roja avlugo ki ma hatırmehda hatta ne gece fazla mehece eder ki her gavet teşekkür götüne götün civina NATO he civina teşekkür ne kay kartine kay çene şuna grave na hatırına teşekkür kay götüne beş hafta beri disam serve mesele kaşkına go ki mesela grave da heyta imrali nizane فكرك بيتنا ما قول بدري كودي صد بيشم فكرك بيتنا دانو سندنا حكومتي بيوجانا راي بير دانو سندن هي بيجي demek ki çarşıva per hatbe ser çarşıvayı hatma nikaş kırın liberve taxuyana ve de go ki veya bu despeki bingehki amne zanayacağız bu despeki o bingehçiye kesvene zanı diğer tise gote şey faham kırın demek ki eme saziyen evlehi saziyen istihbaratı Vana gerek ki raport bigrin bejin ki PKK çektani veya çektaniye MP bavarın şey tisi go ankatay gotuni لسر ve mücadele pişrasım pişra çarçove kanun hatroje parlamento ina betir hafta bejin de nava ki şad bejin nava havo ki khuda de nav gotuni khuda tisin ve şartı gotuni viyavti tisi goz gork famt veya be gotuni jber çiçma nay rojebe çima diyar nabe çarşıvaki. Jber koyuş nikaş da bejeli ser. Ki nikaş kepera. Yani mesela serki parlamentoyu numan kurtulmuş. Jibovi şirove bikeli ser partiyan bigre. Taslak ne biriye partiyan re lerin evan girtiye ser. Nerin içi girtiye. Yani peşnume ne biriye partiyan re. Ya peşnume ki gotu ne bite nerin çava bigiriş vedri. Peşniyar evan nerin evan da bejeli ser girtiye. Çava girtiye. Nevisi girtiye na. Şey bana
رونشتیه قدر که رونشتی دانستن گفتی که فکر کمی هم دخوازن ویاوی پارلمانت وانا به یک بجیب دنگ در بفرسه بخینه کامل. جبهه که وانا بجیب بفرسه هم دخوازن گافکی ویاوی بابش جبر چه دویجم تشک گوسا خویا دیگه که چی گوت نبدر که بدت کم والیه راست تشکی نای گوتنه یعنی حکومت devlet تشکی خو پی او وره گردای دیار ناکه yani خویا ناکه انکا ایرو ام بیجن سروکی پارلمانتوی یا جی ام بیجن که سروکومار یا وزیر داده تشکی در حق و تاسخ ده بیجه کی ام دنابرو کوی ده فلان تشته بیجه تنه وزیر داده گوش 15 خالان پکتی حتی نها به فکر yani ایواتیه çağırdı ben kabul گوتن nakı. Çağırdı ben Jibir kabul çek nakı. natiye. Fazla ve çağırdı ben kabul nakı. Ko fazla be avkat direş be problem ki ediyor da. Dugor mu problem ki? همینش خوبی پرسیه باش و ناتن سری Ko مجاری fazla be direş be. 15 خال Problem به ki. چه بیا Demek ki ev beje mıkabın. Vi havi ne mıkabın ko vi havi ne be şart neyimci ev merc neyimci vi ana be. Ve tevo ve vate. Gaba ko direş be avkat fazla kal be. Em beje ko dıkhal se khale. Ey bu ko ki tarif ekit ki. Tarif ekit ki. Benim çavi tarif ki. Ben inga çan zara ko. Ben go ki ev rekhsne ki çektar ko fesih bike. Kesi ko endamı webet. O je vakatı. Beje me fesih kriye. O vagar. Kesi ko bejin çalaki ki çektari dani ben. Wan ayrı egonu dani ali ki tkari ve beji. Tebeji ki o kat belki ne kadar çalaki ki şer. Cikna ne kadar kesi ko ne kadar. Avana gava vagaran çilli persin ki wa bana ki dost duan na vekre dikici mala. Ene kaçı varın ki bejin ki ifade veresende eveci. Varın berdan le hatta bejin 2 sala ya 3 sala. از بهتر خوازم سر بجار نیره بهتر بله. بگیرم لی پشترم ورن سر بیت تشتیم Ziyad bejim. Kari veya var ev gotne. Lebele gavat beji fazla kala. Demek seni god bejim ve beji ki demek ki go beji ki ev resna go khofas kiriye. O çektanne. Çektanne navi be vasıta evke hezin evlehi uyaji istihbar edi. Jali wan va gorun raporte ki varın gireday o khoyab ki bejin ki varast çektanne o çek desi ona ne ve demek karın şartı بجيري اي خويا دكن كان في قانوني استفاده كان فيها بيشي بيشي اما نظام جبر يزان كبجم تشي سبي رود بكم دربي دركم ام دکارتنی سر شروع بکن راست بیشن برزر فاترونی احتماله دنوا هفته بیده دبیجن ام بی روجه پارلمانتو اف قانون و هر وها دبیجن د 15 تباغی ده اون زانه PKK د 15 تباغی ده دست به شریع چکداری کریه دبیجن باوی که سمبولیک ای بینم وی روجه و پارلمانتو درباس بکن و ایره بکن و تخوازه به همو دنگ پارتیان ال پارلمانتو بیو قانون پارلمانتو درباس بکن هم باوی که دواره اوی ده سمبولیک گرینگه جبر کو 15 تباغی دبیجن و درباس به اف قانون و جبر کو عالی کردی جد خوازه ایدی تشتک بربچه ببینه دبیجن دنوا هفته بیده ای به پارلمانتوی بیا و اگر به پارلمانتوی و پارتین اپوزیسیونی پشگیری بدن و زاگونه و گرینگی های بچه های به بله یعنی اف پیواجو هنک جبر کن نزلاله و جرایا گشتیره و جگل و جواکره جب آواکی زلال نای مشاندن هنک مروف جی اصلا به تمکین نزدیک دبن نها اف yani jiboy ku embej nuyed severoje falan roj ev çerçeve kanuni derkeve u ve derda divan xala da van xala ve heaven hemu ve afaqibin hemu tahminibin jibonavi براستی از ویا بجم یعنی خویاه اف 5-6 روزه که ببرز جلان را هفدیتن ناتن کرن و دمی هیئت دولتی ببرز جلان را هفدیتن دکر جبر کل هف کرنک تنبو او قاسا دمک درش نابر هات داین هفدیتن و شکو گمان جید نوا جواکه دا چه بون که گلو پیواجو بر ختمین هفت چه ایجاد پشتی که اوا بر به هواتنک لف کرنک چه بو
مگو دوی هفدیتی her men nikaş dikire medgo öcalan haya yüksektöre tişteki ne birin jera دوی هفدیتی دیار بکو عالی دولت او öcalan hevditin kirine yani ser taslak ki nerin o han danışanın hatiye kirin دگوتن و شیروین هیئتا ایمرالیه داجی مرو وانا دردخه یعنی مرو فهم دکه پشتی که اف هفدیتن هات کرن لگوری من هیئتا گاوا کچو هیئتا ایمرالیه و هیئتا دولت جی به هفرا اف چارچوبه به هفرا نقاش کرن بله لیبلی پشتی وگره عالیه دولتی و چارچوبه دا گوهرتن چه کر نکر اساس تشتی کنه ها دسری مروبا دا پرس چید که و پرس دسری هر کسی دا اف پرس ہے گلو دوی نقاش عالیه سه عالیه و yani عالیه برز öcalan heyeti sekreteriyayı و عالیه devleti ve hata kirin دوی دا گوهرتنک هیئتنه آنها نه برز اختار جیگو براستیجی یعنی اوه کی وقت قطیه کی گرتی نها اگر که هاتیه کرتا داوی هیئتا ایمرالیه جی و امبیجن رایدار و یا جی ریوبرین پارتیا دمیجی اگر که دبیجن هایا مهین جیتنه امنزان ناوروک و چاو به چیه ناوروک دا چه هیه اف بخواه پرس گریکه yani dem nemaye gerek jali hem aliya ve verezzanin mesela ve gavadı negot seroke meclisi numa kurtulmuş de derbarı naveroke da az bavarım be van partiyen siyasi edin re hevdi tenkir ve dem partiye re hevdi tenkir naha peyviste de deste dem partiye de ji ev çarçove hebe naverokayı verezzanin u ev ji legori اوه به پارتی سیاسی دن را کاربن نقاش بکن نه هیچی رایدار دولت عالیه دمی دبیجن که امل بنده نه امل بنده نه که عالیه دولتی نامروک و چارچوبه جمرا بینه که امجی زانبن چیه لی اب بخواه پروبلم احتمال هی belki زانبن پارو نکن اج احتمال دی سیاست دا اون زانه هنتش بگرتی پش پرده هم بشه نه تفهم کن یعنی جبوی حساسیت و جبوی اولهیه پیواجوی اوجی تفهم کرن لی حتی نه حتی وی کلی اگر که نامروک نیزان او بخواه پروبلم ام بگیرم بریز سیاستمدار فرهاد انجو جبمره ام بچه نیر نیویجی بگیرن لسر جبرکو دوره بريس فرهات انجو وند زانن وجي از باور مجازا قرتبو بشرا مجبور مانج دركيفن درفي اوروباي نهاون درفله لسرغونينه دبيجن اشار شو قانون كو بي روجا بارلمانتو ودري وغير جيبو سياست مدارين كرد يوكي وكل درفنه بالصالانه نكار وغير ولات جبر جزاي كل وانتي برين دبي دري جي وان وبك جيبو وان وبك بياوه اف مانوریه که سیاسیه انگو براستی و لبندنه کو اجبو وگرا و سیاست مدارن کرد دریه که و بکه اف چارچوبه قانون بله سلام و روز جبو همو تماشاوانین و سپاس دیکن جبو برنامه و مجار مسئله ام بجم تپسکریک نه وگرامه ام به وکری و بیجنه وگران ama her ya tişte hesane yani çünkü belki cezalma hatına birine lebeli bejim astengiya ko me ya ko ji derbaz bikin ya her hesana emin hem wasa vekiri bejim piskrek ne emin ko vegerin ben welat xwe an bejim te ben Türkiye ve dere tene siyasete bikine piskreka ki nasnameye zamana piskreka به سالان گرتیگه دا عمر خو لویدره دا درباس کرنه پسکریک وانه اوی چوا در بکبنه پسکریک ایدی او جبوکو پسکریک کردی اینا زمان جبوه تکوشین کر ده راستی دادگه وان راستی ام بجین تا ایریشه وان نوید یه چاوا اف ام بجین تا یه ایدیا و زمین و بدن آوا کرن مسئله اوه
آن ام یا وگرن نام حسانه یا ام جد بینید ام نقاش gelek دیکن hesab بدره تا dinirxîne جوین dibe خدا ya herî hêsan ji xwe kesek û li derve ne bi salan ceza xwarine li derve ne ew vegerin divê wekî we pênasê dikin gelek Belê. alî ji ber ku em sosyal medya civakî de ji hinek nirxandinan dixwînin dibe ya muhîm girtîgeh pên vala kirin û kesên ku li derve ne vegerin yani kesên gerilan li derve ne çawa vegerin welat ya muhîm ev e wekî we alî ziman dibêjin ew rehet e yani Belê. kesên li derve siyasetê dikin û mecbûr man derketin derve dikarin rehet vegerin بگومان بگومان یعنی و پسکرک نه امین پسکرک یعنی هیچ کردره هگر ام بین بیجین تا ام دست پیکیم بلکه هیلا دست پیکی هیلا ام بیجین تا سامیتا پیواجوی در رای گشتی دا بیت فهم کرن بلکه ام وکی گاوه که بین اما مجار نه امین مسئله نه امین مثلا دولت دخوازتن پسکریکا کرد چاره سر بکتن ام وکی ببین هف ولاتی آن ام بیجین تا ام به هف را بجینه ام işte zamanıma çandama hebuna me neqede xebitin mesele zaten jve derê derdikebitin yani yeko servê piskirêkê mijarê bi salanın li çiyayên Kurdistanê li ber xwe didin duwê derê ditekoşîn naxwe dikin ew e me mesele ew e ew yê bikarin bên vê derê siyasetê bikin yê derheqê piskirêka Kurd dat karin nêrînê xwe zanînên xwe ji raya giştî ra parve bikin am dewletê ra bi vê awî danûstandinê bikin mesele ew e yadî tirê jî em divê ku divê hêlê da xwedî biryar bin yani em wesa jî nêzîkî vê mijarê vê meselê dibîn em dema ku barê bike bi ser milê me hêla vegerê da em ê tabii ki wî barê hîgirin û em ê bêne ama wekî me gote mesele ne emîn vegera me hêsane ye em dixwazîn vegerîn lêbelê vegera herî hêsane ew e ew e ku em hatin vegerin dîsa aynı heman demê siyaset me kir dîsa em rastî dadgehê wan rastî bêjim te hepsê wan hatin wî demî em dîsa tên serî dest pê dikîne ev jî nabitin bêguman divê ku zemîna wê bêtmîsor gerekirîn Ya mühim ji ez bawerim ew tiştî yani ew zemîna ku ji bo hem rê li ber siyasetê vebike hebe hem ji bo rê li ber vegera hebe û kesên ku di girtîgehê de ceza girtine di serî de divê ew bêçareserkirin em bizivirin birêz aktar ji ber ku ya mühim me got zagonê de ev tiştî yani birêz en jî dibêje vegera me rehet e kesê ku li sürgînê dikarin rehetî vegerin ya mühim kesê ku li girtîgehan de ne û ceza girtine girtîgehê de ber çavê xwe were bike zindanê rehet e tabii rast bêje vegerê rehet e ama qala tiştekî nekat kilibidir ne ev nêzî 2 sal e qala tiştekî tê gotinê dibin ki tiştên baş be em bêjin bi Asiyên bêjin ki dibên tiştê baş be tiştê baş çi em ne ki tiştê baş çil sale serveya xê şer dimeşe vî şerî de bixwe gelek tiştê giran kiriye tramaya me giran çêbûne em koçber bûne ciyê xwe em çûne welatên êka em çûne girtiyê me pirin biriyê me pirin sürgûnê me pirin van hemiye gava koçbera nebî derman خال بخالت نبی درمان یا بیش نبی درمان بیشین کوچبر نبرن کارم و کارن گرتیگه کس کاربن در کبن قایمه قوتنا تاین کرن گو وظیفه نده سن اراده من نیستر وظیفه شهر داره وانا همیه گاف نه آوتنه چما نباید کن پیواجو لید بیجه اف پیشنامه دسپکه یعنی گلک علی هم علی دم پارتی دی بیجه هم علی AK Parti دی بیجه کو احتمال به پارلمانت کوچ 15 خالان پکته yani zan heyetine meclis zanı ya heyetine Usta da بیجه yani بیجه 15 خالان پکته ya tek gotine ki zanı ya Ali hükümete bitişti di بیجه لدم پارتی جی itiraz bitişti nak yani ihtimal hayvan jehiye hayvan şey برس اختار ایرو داخوانیا جیگر هفسروکی دم پارتیه بو برس اره شخان باتن سر مجارج ویجی قالا بله قالا 15 خالا دکر اوی گو اف پینگا و واسا پیناسه که دمکی دزانن یعنی هاتن دسته وان
به هوان راحت پاروکر هر کی نقاشی کرد که نشاش میشه لا، ویت از اشتغل ایداد اجی کم، فکر از دم ایداد از دبیجم کم. yani نه، از ایداد دبکل کم. بردستی وان هبل نه، نه. نه پاروکر نه. دواری سیاسی نه، لهن نه، از ایداد تشت کم. گرتی نه، دمشن نه، احتمال نه، هی نه، بیا نه، آی نه، بمشه نه. از ایداد کم دم پارتی را ناتی پار بکنم 15 خالجی سر گوتنا وزیر داده تی گوتنیم وزیر داده تی گوتیم تنی گوت دیار بیت تی دیار بی و امزان و او پیشنما 15 خاله او کید بیچه وزیر داده بیچه نوارو که کس نزانه نوارو که کس نزانه نوارو که تیشی گو بر گوی مد که چی بو سروکی پارلمانتوی پیشی گو قانون جزای دا تایپ تبل جگری سروکی دم پارتی دبیجه اف پیشنما بنویسکی مرا ناتیه پاروکرین tamam mezbur ام منویسکی خواستیه جوان اه. دبی ما گوتیه مرا پارو بکن اف چارچوبه زاگون ام دخوازم بگیجه انجامه جبوی چی دستی متدیم دکن لی دبی دستری ده bu muhatap para bir parve bikin. Dibe mecli Ali hükümet evet işte goti muhatap para parve bikin. Yani biraz öcalan parve bikin. Li de böcek xuda ma hayat şuye. Haya biraz öcalan ev paslak yani Eci peştemeyi verir seni hebuye. antişti bejim ama antişti bejim. Bejim ki o canala evceği böyle canala rahatiyeni kaç gün seri. Le çerçevel beri ve ne bu bevde danım senin atı seni. Yani ser çerçeveyi hatiye akafta. Ere. Uya koyat ki. Zeydi vici çikesine ka haya vajetine. Cinavarok getiren sana. Böyle bejim. Brezen juda ma fikri dene. Brezen juda Da ve bejim. Ve temid bejim kesi gotte beje ki kesi rayadari deme. Karbon beji kualat ras na beje. Evet deseme de em bed zan bira bejin em zaman. Edbem nizanı kesin zan. Şu peşluma ras navarokoviç tabagi atma nefsanı meji nizanı. Peki Tek otu ne veyate. ne zandı bir nikaş çava serdi domine Ki brezakar. nikaş etkesleri. Yeniden parti de beje AK Parti de beje nikaş yeme ver devam tüket. Nikaş yemed ve berdevam tüket. Ve nikaş yeme berdevam. Demek ki hep davi ne biye. Yani gava go davi ve tasak giderti oluyor ne musun? Nikaş domine. Gava go seri nikaş davi ne bu be? Tişteki serupek bare o derke ve holetine el meydanı. Ya tişki naatiye nevisin bir habeşak. Ve benim joye fahamdı ki. Şimdi şimdi bejim. Mesele ki ciddi da tişteki bu şekli ki bu sakayri ciddi nabem meşine berab. Mesele ki mesela ciddi da atini. Sale ki bere pekke xofa sikriye. Gotiye bu çek tane necip şekli sembolik uyaj nişanda. İrada xu nişanda. Gafa betiye. Tecbir ve hatta iro he tasak eden aksi oluyor. Bu hafta beri nece hafta beri komisyona gol parlamento atiya bakın komisyon rapora xo. Diraya geçti. Bele. Davaroka rapor gol dilemeli bana dilemeli tişkine ka. Yani Beijing ve komisyon ki bakın komisyoncu vazife xo davi kir rapora xuda. لسربت شيء قلت شبكي قرا حكمت قاف بابش مش شي قاف بابش افشاش ما هركس بنديت بيك زاغون دركه زاغون دركه هر رو تشكينو تي قلت نكي دبي ايرو نبو سبي ايرو چند مه ايرو 27 ترمه Eri. ها چارو شونا parlamento te girtini kari parlamento vekili beli le charo etama le beli he tasagat el oletne ما kurtulmuş da beje parlamento be girtin ji komisyon hukuku ve kari xu bidomine. Eğer kari xu bidayı bike parlament yani kes lejne ve cardım bijive. Ma kurtulmuş bir şekilde nirkan yapıp beje. Kinge vedayke tarihinde mi? Yani nirkan Tarih yapıp değil mi? hatan Yani, atına kirin de yani beje. ez kesik ki hem velatı kime? Ne bir ali hukuk nasi ki ne parezer ki? Yani gerek müvekkile menaj. Bir ay acip çabem reyed ben ki gerek müvekkile men müracaat kın. Kesik o cezal o antiye birine bu cezaya mı rabe? Kesik o girti men daha fazla ko derke men derva. Kesik o dervayı velat men vegaran. Peşvaziye olan bikin ihtimal ki mesela ifade ki ona gittiğine karar ki verdi dayne emci hulugu gölüye göre kuamade. Bir tezek nika. Ama hava ki nika es temelati kime? Edmem ki abd sale müteşekkil meşin serfiya. Eci merak kum gorxo. Raya geçti merak hiç bu çıl bejim. Lüküçü kolana vi bajari. Le bajari her Kürdistanı. Le her mali ro gel merak dikel bir abi. Teşekkil duhaze ki merak teşekkil zelali juar bejim. Teşekkil zelali Amerika ro juar bejim. Siberoy mederevin der xatı çek o der xan nikaram bejin. Jive der da hükümeti çekip desi de tüne mecin zan. Dibe heye. Dibe desem dahi ne? Dibe desem dahi. Dibe desem dahi. Jibu feker dibe mekun. Peşi Hatta berdevki hükümeti Ömer Çelik iro daxuyani da beriku bername dest peki emin şopan daxuyani de beje em şev rod xavetin li ser ve çarçıbe zagone beriku parlamento begirtin ev kanun derbike. Ömer Çelik ego. Ya şev ro xeyret seri efki. Bu emin çareser kırgın bijari. Bere engaslar ve mesela. Civili me bu şev ro berdam diken. İhtimalen nikaş gurd dome. Ama bir kişi gerek zara hatiye gotun etsi çekip kesire par verek.
bu muhatap okura gava tu parneki parlamentine kay parlamento tumana parmeneki ha teçava te ekui peşvari embeci serveti nikaş ki parve bakına ihtimal ki mezun maci fikri bugotna serve battan nikaş ki ilo da taslak ki daha çetir daha başlı derket bu hole ve abi parlamentoyu bir Na Bravera birame hayat gava kuçu İmralı bi Brez Öcalan ra runiştiye û li ser vê pêşnûme qanûnê axaftin hatiye kirin Brez Öcalan jî gotiye ku têr nake ji bo vê demê têr nake lêbelê ji bo destpêkê û derîvekirinê baş e wisa hatiye gotin îcar ev qanûna ku derkeve li gorî min wê pêşî lijneyeke mehatap û rêvebirên kesên ku vî pêvajoya ew birêve bin hevdîtina hem ji aliyê dewletê hem jî ji aliyê em bêjin Brez Öcalan û heyeta Dem Partiyê bawakî fermî ji bo wan jî qanûnekî di nava vê qanûnê de pêwîst e were yani ji bo ku sivê roj bu hediyetin bir rêk û pêk bimeş. Belê sivê roj em dizanin yani demê berê kesên ku ji bona em bêjin pêvajoya 2013 kar û xebat meşandin pêşengî kirin ewana ji bo wan doz vebû ji bona wî yani ev pêşiya pêşî vê pêşnûme qanûna ku derkeve de xalek jê mîsogerkirina kesên ku divê ew de vê pêvajoyê birêve bin yek jê Brez Öcalan êdinê jî heyeta aliyê em bêjin tevgera Kurd êdin jî heyeta alî dewletê evana êcarek werin diyar kirin bawakî qanûnî yani qanûnekî xalekî van qanûna ê ji bo wî be êdin jî ji bona ku kar were meşandin û em heqeten bi hev bawer bin bi hev amin bin em berê demê berê têbîra me yani 2013 not û nehan de di 2009 de komên ku hatin evana bi ew em bêjin hatin komê aştiyê hebû doz li wan vebûn ketin zindanan ji bona wî divê bi Kurdî divê nana tê gotin ku devê mirov ji şîr bişewite maz jî mirov piv dike yani ji bona wî niha ev tecrübe hene hetanî ku van fikaran ji di hişê mirovan de dernekevin û van fikara van pirsan neyên çareserkirin ji xwe destpêkirina vî ew wê hinekî zehmet be lo me ez dibêjim îcar eger ku destpêkirinek hebe pêşiya pêşî li gorî min kesê ku çek berdane ji bo wan divê qanûnê de gerek tiştek hebe ku yani kesê ku niha di zindana de girtîne jî bi wê em bêjin angaşt û îdia û sûcdariya ku endamê vê rêxistinê ne carek endamê vê rêxistinê ew ê ku bi herkes dibêje yani li hemû dinyayê rêbaz û rêgez ev e kesên ku şer dikin di nav wan aliya da çareserî çê bibe pêşî de ji bona wî pêşiya pêşî endamê rêxistinê piştî wî girtiyên siyasî ku niha bi endamtiya rêxistinê û em bêjin ji bo alîkarî kirine têne darizandin û sûcdarkirin û piştî wî jî dî car bi car ev ya wekî ku hatiye gotin derî veve wan xalê din pişt re êdî werin nîqaşkirin lê ê ku vê pêvajoyê birêve bibin teqes ev lijneya ku em ew di qanûnê de wê cî bigire û ev lijne bi were damezrandin ava kirin Birêz Ferhatancû bi salan li derve ne û nikarin vegerin wela ji ber cezayê ku li hatiye birî eger ya vegerê ve bibe û vegerin welat û dest bi siyasetê bikin biya û kesên wekî we wê tesîr û atmosfereke çawa hem li herêmê çê bibe hem de tesîrê siyaseteka Enqerê wê çawa bike vegera siyasetmedarên Kurd yên wekî we ku bi salan li derve ne û ev çarçobe qanûn riya veger ji bo wan ve bike yani pêşbîniya we heye wê tesîreke çawa li ser siyaseta Kurd û ser siyaseta Tirkiye ya li Enqerê bike
بله بگمان یه تاثیر خال هم کردستان هم ل ترکیه هم ل انقره جی بید کرنه و گرامه گرتین سیاسی بین درکبن و دست سیاست بکن قدرین کو به سالانا نوبه تکوشینا دا تکوشینا پجینه دیسا همان آستیدا پیوردار بنو ده سیاست دموکراتیک دا خواجه بگرن ده هر عالی دایه خورد بتن جواک جی به هاتنا وان و وگرا ما یه به کیف خوش بتن یه خودی هسته کی خودی موراله کی مازن یه بگرنه از واسا دبینم واسا نزیکنم چونکه بنیرن کم آشتیه وگریان demek ki دازارو نهان دا ل İbrahim Halil ل سلوپیا ام بیشتر پیشوازیه که جوشه که چا yani بله هش مجارا بیشتر بسکره که کرد اوقاس yani نقاش لسر و نه inisiyatif hat girtin komeki bu sahat پیشوازی کردن یه بگمان به همان حسی دیسان افگل دا tabi gire و tabi گمانن gel jihene ki jihole darabın be vegerame be çünkü demek ki em vegerin demek ki hen merhale hatın derbas kirin demek ki hen astank jihole de hatın rakirin wasabetin fem kirin eşberweji ye samimiyeta pevajueji ye diyar be bir havayı tabi yani peşaroje de çi be kavmi temni zanin naha tabi hestin gel darxazin gel belki به آوایی که به روی سوسیال مدیا آن بجیم تا به آوای رپورتاج هم دنیرینین برخوانی ولی هم نها نزانین تام گل چی دی فکرتن چی دی خوازتن aslında darxaz evan diyarın yani despek ki tabi ev şerbetin ravastın edi rasti çeka rasti erişan nevine ama tabi be ravastına çekdari jî divê ku hebûna wan bê naskirin nasnama wan zimanê wan çanda wan bê naskirin haya ku van destkeviya dest xwe nexin yani gel navêjitin wala em me bi dewleta tirkara silha xwe me dawî kir ev xal herî girîng ev xalane ne ji ber wê yê pêşerojê da yê diyar bibitin ez bawerim برێز گولیستان کۆچ شوێت ئێرە داخافتنا خو de ji bo pêvajoya çareserê pêşniyareke dike dibêje ji bo ev çarçovekanûn derbikeve û pêş ve biçe divê komisyoneke çavderî bê avakirin ku ev pêvajoyê bimeşîne birêz aktar bibîra birêz patronê em her bernama xwe de me vê tiştê jî me nîqaş kir me anî ziman wan jî got divê giringiya vê heye yani komisyoneke bê avakirin û çavderiyê bike ev çi qas mühim e ku ji bo ew pêşketina ev pêvajoyê hem çavderê bike û bişopîne ji ber ku hem xweser û her du aliyan rexne bike pêvajoyê bişopîne giringiya wî çi ye biya bo pêşketina pêvajoyê yani komisyona ki çevdarî em bêjin te li Türkiye bêtin avakirin bêguman girîng ye lê belê yani siber rojê dîsa dewleta Tirk bêjitin wala ez dîsa vegerim serî ez ê dest bi êrîşa bikim dest girtina bikim û ez ê yani tamam PKK biryar da we xwe fes bikitin ew temaman lê hekî ji dewleta Tirkara rêxistin avakirin pir hêsane ye yani dikaritin rêxistinekî dîtirê bidit avakirin yani pênasakirina bêjim te terorê li lûgata dewleta Tirk da em bêjim te pir hêsane ye yani bêguman divê ku komisyonekî çevderî hebitin ama ji kê pêk bêtin ev çevderiyê kê bikitin kê mesela sibê em gav navêjin yê karitin li ser me zix bikitin û bêjin divê ku hûn gav bavêjin an li Tirkiye gav navêjitin an bêjim te ji dervê ruhê pêvajoyê te vigeritin yê karitin zixta li ser dewleta Tirk bikitin dîsa vegeritin li ser ji xwe gere wisa ne birêz aktar yani komisyona girîng ev e erê komisyonekan behs dikin ji xwe gere wisa yani çavderiyê eger bike divê biçe xweser be û her du aliyan hem rexne bike hem baş bişopîne هدي من تشت تمارجه بخدني wisa demek ki divê ku dewletên dîtirê vê mikevin navê mijarê da komisyoneki gobeci çavder be karec raya giştira
tiştê ku çavderî dike raya giştira parve bike. Wê tenê çavderiya xwe dike. Ama em bêjî ki kesekî bu grûpekî ya devletekî tiştekî ku bike em naberê mesela Dem partî dixwazin ne ewilê yetişe. Dem partî dixwaze çavderiye. Erê. Divê çavder min ji wê re pêvacu şad meşe kî wezîfa Dem partî dixwaze ew e. wê ya dixwaze. Tiştê ka ew ya wek sazîk navnetewî ya jî devletekî ya jî em bêjin yekîtiyan devleta bîhavî wêya got bikeve nava wan nabera wan vêya dibe. Wê bir şeklî çawa dibe. Yani kesekî go sozî were godarkirin şer du aliye ba û kesekî keve go kesê go wezîfa xwe nênecî karve go tu müeyyidekî bidî pêşiyawî. Tu cezakî kar bilê birî ki kesekî wisa Netewî yekbûyî nabe divê mijarê de. Divê mijarê de nabe heta îro jî nebiye xwe gelek cara nebiye devlet kete naberê bîhavî gelek cara cî devletê nêka bûne em jî İsrail Filîstîn bîhavî lê bikirine cî nêka kesî nêka dikin ama piranî jî rast rast devlet û o Devletên bihêz. rêxistina di navbera hevdû da hevdîtin kirine û gafa vetine bîhavî ler derî bîhavî biye yani. Birêz Fatronî ev komisyonekan behs kiriniye birêz Gulistan Koçyê jî dibêje giring ku komisyoneke çavderiyê hebe. Me got ji bo çareserkirina pirsgirêkên bi vî rengê li welatên di jî ev komisyon her hebûye di bername xwe de me vî tiştiyanî zman. Yani çavder hebe ew pêvajo bi rêk û pêk dimeşe û baştir bi rêve dişe. Ji ber ku mînaka 2013 heye li berdestê me dema têk çû kesî ne got gelo ji ber çi têk çû çima ev pêvajo xilas bû. Yani ev kes nikare tiştek ji wan bipirse. Ji ber ku her du alî bi hev nekirin bawayekî ew pêvajo têk çû. Ji bo ev pêvajo têk neçe divê komisyoneke çavderî çima hebe û çima mühîm e. Niha di van rewşa da ev vê komisyona çavdêrê çavên sêyemîn tê gotin yani bê alî û dikaribe bişopîne. Lêbelê di rewşê ku em bêjin alî li hev nekin. Di nav wan de em bêjin li hevkirinek tineve û dibe ku di siberojê de van aliya li hev vegerin ya jî wan tiştê ku hatine gotin bicîneynin. Duy aliyê de mesela hêzên garantör, em bêjin ji aliyê nav dewletî ve kes ya jî em bêjin rayedarên welatan dibe ku bikin. Lêbelê bire were bîra me paşê ez ê werim ser ew ê jî niha demek berê Devlet Bahçeli gotibû ku Kurd bê Tirk, Tirk jî bê Kurd nabe. Niha di hevdîtina dawî de Rêz Öcalan jî aynî hema tiştê ku gotinê ku tên wê wateyê dibêje tu ji vî welatî Kurdan derxî tiştek Tirk namîne li holê namîne û Tirk derxî Kurd li holê namîne. Vê divê ew ê de gotinê ku hevdigirin heta niha nakokiyek nelheviyek di nav van aliya da xuya nake. Ji bo wî mirov kare bêje. Lê aliyê Tirkiyeyê bi rastî jî ji destpêkê heta niha. Tedî birêz demê berê de jî me nîqaş kir. Birêz Axtar jî gotibû ma Devlet Bahçeli bi şev hema raza û di xewna xwe da dît yani rast e. Yani ew vê germayiya şerê ku li rojhilata navîn diqewme di destpêkê de İsraîl ji aliyê wir de dihat û em bêjin xetere hebû ku êdî bandora Tirkiyeyê li ser Sûriyeyê aliyê Sûriyeyê bi dawî bibe. Ji ber wî û şerê İranê gava ku dest pê kir bi rastî jî êdî Tirkiye ket nava fikara ku li vê derê tiştek çê bibe ji xwe em bêjin aliyê Iraqê Kurdê Iraqê ji xwe em bêjin salê notî heta vê demê ji ber van şera aniha xwedî statûyekî ne yani evekî pergaleke federasyonê li wir heye. Sûriye jî ji xwe pergalek em bêjin heye. İran jî wayê diçe lê dor tême. Pergala em bêjin xweseriyê û ev kekre bir şekilde de facto ev bu rewşa de facto. Ew de facto. İro rat bejol. Em İro kavê rat gavê bejol. dikin. Di navê entegrasyonê rat bejolê Tirkiye ji dixwaze bigêje wê. Piştî pêvajoya ku pêvajoya entegrasyonê dest pê kir bi rastî jî aniha êdî ew peymanê ku hatine çêkirin mecbûr her alî li gora wî peymanê tevger rast dibêje birêz Axtar. Duy aliyê de ew e
لی ام قلا بریا اوتکن بریا و مثلا انتگراسyon Embriz- de facto بله yani. Daha- Em birêz encû ایجار devlet Türkiye radarın Türkiye براستی جی لبنده man لبنده چی man لبنده و لودکه ناتو man گوتن که دوی لودکه ناتو دا ام دوان اوادا اوه چی درکه و دست ام چقاس خورد ببه و ام جی لوما دانسک ناندن yani بله. او قصازه ده بگو بز برێز فرات encû بلا ام پشek پاشه dûr e بدومینم erê دبه ew pişek dûr em ji wî nixandinê jî bigirin birêz encû hûn dizanin pirsgirêkek sed salê behsa wî dikin û em behsa çareseriya wî dikin biya we ji bo çareserkirina pirsgirêkek ku sed sal berdewam dike ev 15 xal wê têr bike ango divê çi di nav xwe de bihewîne ku ev problem çareser bibe di bin sîwana parlamentoyê de ji ber ku dibêjin niha destpêkê 15 xal derbikeve di pêşnîme kanûnê de pişt re di cotbehê di parlamento vebû wê xalê de jî lê zêde bikin. Di van 15 xalan de wê çi hebe biya we ya divê çi hebe? وەکی پێناسەکردنا هەم بێژم te ڕێدارên dem partiyê û hem pênasەkirina ku ji yê ku aliyekî vê pêvajoyê birêve bitin ji wan ev pêngavek ye destpêkek e ji bo ew meseleyên ku kur û giran bên nîqaşkirin ji bo wê ev pêngava tê tavêtin ê wekî hemû nirxandinên me da jî meyîna ziman destpêkê derî bêt vekirinê niha derî nehate vekirinê em li pişt derîne û heya ku em ew derî nevêt vekirin em nekevin hundirê mal da nerûnin bi hevra nîqaşekê nekin em acaba di vî welatî dîtkî asî dabin pozisyona me yê çî bitin em çawa bên pênasekirin divê ku destpêkê ev yani gava bêt avêtinê ku da ku bi xwara nîqaşên dîtirê û astengiyên ku bi sed salan e me nikarî em derbas bikin ew asteng bên derbas kirin pirsgirêka Kurd em vekirî bêjîn newe ku em vegerîne Tirkiye an newe ku girtiyên zîndana bên berdan û wekî tiştekî ne qewmiye em biçin rûna mala xwe û rûnin ne ev e ye pirsgirêka Kurd bi 200 salan e li ser edîngariya Kurdistanê û Tirkiye li rojhilata navîn da hebûna xwe parastin nasnama xwe parastin zimanê xwe bi wekî azad û bi xwe rêvebîn yani desthilatdariya wan an bêjin te çawa bêjin te wekî her welatekî wekî her netewekî bibin xwedîn mav xwedî nasname ev e yani pirsgirêka Kurd ev e dema ku mirov pênase biketine li belê ji bo ku gihandina vê bi heya ku ev wekî encamekê em bêjin te gihandina wan divê ku hen rê bên paqijkirin ev jî bawerim ev pêvajoy û 15 xalê ku li ser tên nîqaşkirin ev jî wekî paqijkirina rêyekê ye ji bo ku derî li nîqaşên dîtirê yên Kurd vekî mesela em bêjin divê sed saliyê da komkujiyê ku li hember Kurda hatine çêkirin yê wan ra dewleta Tirkiye birû yê bisekinit an em bêjin te yê bi wan ra kesên ku divê van komkujiya da canê xwe dana yê ku ezra xwe ji wan bixwazin lêlêborîna xwe ji wan bixwazine hem xweyê malbata hem wan gelo yê ev çê bibitine gelo yê dî bêjim te nasnama Kurda bêjim te bajarên navçeyan bêjim te şeredariyên Kurda bi azad bi zimanê xwe bi hebûna xwe yê bikarin tev bigerine ev divê ku mesele bên nîqaşkirin ez bawerim yani li gorê zanînên me li gorê em bêjim te pêşdîtinên me divan mijara da hinekî li ser disekinin yani birês û canan jî di hemû gotinên xwe da bawer bin yani Kurd de ew lehî namînin ev gotinekî pir girînik ye Kurd bên asname
به زمان نامینونه برێزان ji gotina belki xujbîr dihêla nekin pênasekirinê navberek da me Kurt heye gotina Belê. xujbîr nekin em ê car di boye dest pê bikin piştê navberê lê pişekê biçin navberekî piştê car em ê vê dirabin lê piştê navberê em pişekê li ser 15 xalan rawestin ku ev 15 xalana xwe de çi dihewîne û dibêjin yanî li gor gotên ku tê bergoyê me û tê nivîsandin dibêjin ev 15 tebaxê de bê parlamento bibe qanûn 15 tebaxê giringiya wê heye ji ber ku PKK di 15 tebaxê dest bi şerê çekdarî kiriye ji ber wê dibêjin 15 tebaxê de ew bê rojava parlamentoyê em ê bi hev re nîqaş bikin ka wan 15 xalan wê di nav xwe de çi bihewîne piştî navberekê Kurt em ê car de vê dirabin